17. decembra 1967. Australijanci su se probudili uz strašne vesti. Premijer je nestao. Niko ne zna da li je još uvek živ. Australija je u šoku i početnom neverovanju pratila vest o nestanku premijera u talasima kod Port Sea u Viktoriji. Samo nekoliko minuta nakon njegovog nestanka u okeanu započeta je potraga sa više od 50 ronilaca. Premijer je poslednji put viđen na plaži blizu Port Sea u Viktoriji gde je otišao na plivanje. Nakon potrage koja je trajala 5 dana, Holt nikada nije pronađen. Iako bi najlogičnije objašnjenje bilo da se udavio, njegov nestanak se pokazao mnogo komplikovanijim i počele su da se pojavljuju brojne teorije zavere. Šta se zapravo dogodilo Haroldu Holtu? U ovom videu pokušavamo da obuhvatimo činjenice, glasine i teorije zavere oko njegovog nestanka. Ovo je neobičan slučaj australijskog premijera Harolda Holta. Sve do 1967. svet nije bio upoznat sa tim da politički lideri mogu nestati bez ikakvog razloga. Harold Edward Holt je postao 17. premijer Australije 1966. kao kruna duge i istaknute političke karijere. Rođen je u Sidneju, a kasnije se seli u Melbourne, gde će steći obrazovanje. Njegov takmičarski duh se odrazio u političkoj karijeri. Politički stavovi su mu bili ukorenjeni u liberalnoj tradiciji. Bio je snažan pristalica Sjedinjenih država i veliki zagovornik učešća Australije u Vijetnamskom ratu. Stav koji je učvrstio njegovu podršku, ali i privukao značajne kritike. Tokom godina, Holt je razvio strast prema plivanju, ali zatvoreni bazeni nisu bili po njegovom ukusu. Više je voleo okean. Nekada bi išao sam, a nekada sa prijateljima i porodicom. Imao je snažnu građu i znao je kako da se kreće kroz okeanske struje, naročito na južnoj obali Viktorije gde je često plivao. Sedamnaesti decembar 1967. Na izgled običan dan koji će zauvek biti upisan u australijsku istoriju. Harold Holt je odlučio da ode na plivanje na plažu Cheviot sa malom grupom prijatelja i kolega, uključujući svog bliskog prijatelja Artura Jonesa. Dan je opisan kao miran, sa umerenim talasima. Oko 12 sati i 15 minuta popodne, grupa je prošetala do plaže nekoliko minuta, zatim se presvukla u kupaće kostime i ušla u vodu. Neko vreme su plivali u plićaku, dok Harold nije odlučio da se odvoji od grupe i zapliva dalje u vodu. Ovde priče postaju nepovezane. Neki svedoci tvrde da se borio, uhvaćen u snažnoj morskoj struji. Drugi insistiraju da je izgledao potpuno dobro i da je snažno plivao kao što je uvek radio. Priča postaje čudnija. Ovo je plaža Cheviot. To je izolovan mali deo obale koji podsjeća na mali zaliv. Po onome kako izgleda na fotografijama, može se reći da bi bilo teško da dve osobe daju potpuno suprotne priče. Zašto su se svedočenja potpuno razlikovala jedno od drugog? Harold Holt je poslednji put viđen kako pliva između talasa i na kraju nestaje bez traga. Grupa koja je bila na licu mesta odmah je obavestila vlasti. Vest je dospela u medije. Do 3 sata popodne cela zemlja je znala da je premijer upravo nestao. Pod pritiskom sa svih strana, vlasti su morale brzo da reaguju. Najveća potraga i spasilačka misija u poslednjih nekoliko decenija je upravo počela. Policija, mornarica i volonteri su se okupili zbog istog cilja. Pronalazak premijera. Više od 50 ronilaca iz svih oblasti i 300 ljudi na kopnu. Svi su tražili jednog čoveka. Ronioci su se rasporedili u vodama Cheviot plaže. Više timova, svaki fokusiran na drugi deo okeana. Kako su sati prolazili, nada je počela da se smanjuje, ali ronioci su pokušavali da ostanu optimistični. Na kraju krajeva, to je bio neko ko je ceo život plivao. Možda ga je struja odnela do neke obale i još uvek nije mogao da kontaktira nikoga. Međutim, kako su sati prelazili u dane, postalo je jasno da je Harold Holt verovatno mrtav. Nakon 5 dugih dana opsežne potrage, Holtovo telo nikada nije pronađeno i zvanične istrage nisu dale konačan odgovor. Nestanak premijera je gurnuo Australiju u političku neizvesnost. Generalni guverner Lord Casey morao je brzo da se snađe sa komplikacijama koje je izazvao nestanak premijera. John McEwen, zamenik premijera, u početku je preuzeo ulogu vršioca dužnosti premijera,
ali je situacija bila daleko od jednostavne. Liberalna partija suočila se sa intenzivnim unutrašnjim borbama za moć. Bitka za liderstvo i naknadni vanredni izbori dramatično su promenili politički pejzaž. Medijsko izveštavanje je bilo intenzivno, u početku fokusirano na potragu i čisto neverovanje zbog Holtovog nestanka. Kako su dani prelazili u nedelje, fokus se prebacio na političke posljedice, uz žestoke rasprave o nasledstvu i stabilnosti vlade. Ali u haosu politike, pitanja o Holtovom nestanku su i dalje ostala bez odgovora. Da li je to bio napad ajkule, ogroman talas ili nešto mnogo zlokobnije, teorije su počele da se pojavljuju. Neke su bile očigledno preterane, ali neke su vredne razmatranja. Šta se dogodilo premijeru? Zvanična priča, jednostavna tragedija na moru, govori o Haroldu Holtu izgubljenom u talasima na Cheviot plaži. Ali što se više ispituju detalji, to se pojavljuje više pitanja. The formal police investigation into the death of Harold Holt concluded accidentally drowned. Svedočenja očevidaca su nepovezana i ne daju jasnu sliku njegovih posljednjih trenutaka. Opsežna potraga nije dala rezultate, ostavljajući uznemirujuću prazninu. U većini slučajeva slučajnog davljenja, vlasti obično imaju više materijala za ispitivanje. Pronađeno telo koje je struja izbacila na obalu ili jasna svedočenja očevidaca, ali u ovom slučaju stvari su bile drugačije. Kada se ljudi utope u moru, to se ne dešava u sekundi. Obično postoji otpor, dozivanje pomoći, jasni znaci očaja, poput mahanja i borbe. Recimo samo da je prilično očigledno kada se čovek davi. Sledeći tu logiku, zašto su svedočenja bila potpuno suprotna? Prema zvaničnicima, tim za potragu je bio prilično brzo na licu mesta. Ronioci su ušli u vodu istog dana, a službenici su se rasporedili duž obale čekajući da telo izbace struje. Uz sve ove napore, Holtovo telo je jednostavno nestalo. Objašnjenje koje su prihvatili mediji i vlasti deluje previše zgodno, previše uredno. Međutim, postoji još jedna teorija koja bi mogla imati istine u sebi. Holt je bio poznat po mreži kontakata unutar britanskih obaveštajnih krugova koju je razvijao tokom vremena na pozicijama ministra rada i nacionalne službe. Ti odnosi, iako sami po sebi nisu bili sumnjivi, omogućavali su mu pristup osetljivim informacijama i prilikama za tajne aktivnosti. Holt je imao sposobnost da utiče na australijsku spoljnu politiku na načine koji su se poklapali sa skrivenim agendama, naročito u vezi sa komunističkim uticajem u jugoistočnoj Aziji. Također su postojale čudne stvari u vezi sa njegovim putovanjima u poslednje 2 godine. Vreme njegovih putovanja se poklapalo sa kritičnim geopolitičkim događajima u regionu. U aprilu 1966. Holt je posetio Singapur radi sastanka Commonwealtha, ali detalji oko tog putovanja ostaju nejasni. Iste godine je posetio Vijetnam, a u 1967. Maleziju. Obe posete su bile netransparentne. Zvanični zapisi su oskudni i svrha tih poseta ostaje nejasna. Godine 1983. britanski novinar Anthony Gray objavljuje knjigu pod nazivom Premijer je bio špijun, u kojoj detaljno opisuje Holtovo potencijalno učešće u špijunaži. Gray je tvrdio da je Holt kineski špijun i da je evakuisan do kineske podmornice sa Cheviot plaže na kraju svoje misije. Knjiga je široko kritikovana zbog nedostatka jasnih dokaza. Najzapaženiji odgovor medija je bio da Harold Holt nije voleo kinesku hranu. The killer of that one for me is the fact that both Harold and his wife Zara, I believe her name was, disliked Chinese food intensely. Druga teorija je tvrdila da je u medijima bilo divljih spekulacija da se Holt sam eliminisao, uznemiren zbog navodno napetog braka ili iscrpljen poslom. Međutim, policija je u svom izveštaju iz 1968. utvrdila da je to veoma malo verovatno. Teorija o utapanju je kasnije potvrđena izjavama njegovog lekara. Premijer nije bio u savršenom zdravlju, upravo je imao operaciju ramena i dan pre nestanka mu je lekar rekao da se odmara posle operacije. Holt je na mnogo načina bio oličenje australijskog muškarca, duhovit, sportski tip, čovek sa apetitom za životom. Jedna od poslednjih stvari koje je rekao grupi pre nego što je ušao u vodu bila je: znam ovu plažu kao sopstvenu šaku. Da li je u pitanju incident ili špijunska operacija, nikada nećemo saznati. Pretplatite se i vidimo se u sledećem videu.